okwamanje kwi-XM app noma kwi-XM website asikakwazi ukusave ama-analysis wethu esisuke siwayenzile. Alright, so uma ifoni yakho icima iscreen noma iya ku sleeping mode, i-analysis yakho iyasuka. So ukuze si-avoid lokho noma si-enjoy i-trading, ngifuna ukuthi usebenzise i-trading view ukuze ukwazi uku-analyze. Okay, so sikwenza kanjani lokho? Kulula. Uzongena la ku-XM yakho ngoba wena already so uyi-member bese uthi login. So mawufika la ku login uya accepta, usuyafaka ke ama login details wakho. Okay, then uzothola i-code. Nawuthola i-code lapha yange-email, khumbula njalo lena i-email owa register ngayo ngalesikhathi uvula ini i-XM app yakho. Okay, so uthola i-email yakho usuyafaka i-code. Okay, sithi ngibheka nje i-email la. Alright, so email yami sengiyitholile, sengiyahamba ke ngiyofaka i-code. Right, code yami sengiyifakile, then bese ngenze njani? Sengiyaklikha ke u-login. Alright, so njoba sengingenile ke sengikuyi homepage yami ke manje, right? Sengifuna ukwenzani? Ukuyo-analyze. Ngisuka kanjani ke la? Ngizongena kwi currency pair noma i-commodity le engifuna ukuyi-trader. Okay, then bese ngithi got it. Iyabona iyangitshela la ukuthi namhlanje i-weekend kuvaliwe. So uma ngabe ku during the week ngeke uzuthole njalo le message ngoba i-gold yobivulile. So mase ngifika la na i-button lapha just above ubuy, yabona lapha enzansi. So izobe kunalesiya square siya. Okay, then mangifuna ama-chart ngizoklikha khona la. So right now ngikuphi? Ngikuyi-chart yami yakwa XM, yabo. Mangifuna uku-analyze sengingakwazi uku-analyze la ngitshintshe nama-time frame and everything. Okay, so because ngifuna ukuyo-analyze kwa XM, kwa trading view, ngizobe sengithinta i-logo yaka trading view kwi-XM app yami noma kuleli page engikulona, bese ngiyayithinta i-logo, then iyangitshela ukuthi chart by trade view, yabo. So i-XM isiyasebenzisana nobani? No trade view, ngoba manje sisebenzisa i-chart la kuphi? La kwa trade view. So awulahlekile uma uyo-analyze ku trade view, u-analyze nge-chart vele elibelonga noma i-chart u-XM alisebenzisayo. Usuyaklikha futhi isiyakususa ke manje kusakuphi? Kwa trade view. Uyayibona lo nto leyo? Njengamanje sesiphumile ku-XM app, sesikuphi? Sesikwa trade view. Alright, njoba sesikwa trade view, mhlambe ufuna ukutrader igolide, then you just go and type gold. Okay, so sengimtypile ugold wami mina ke I prefer icapital.com. I prefer icapital.com because capital.com inama similarities amaningi ngamakhandlela nani nala makhandlela esuke siwabona kuphi ku-XM app, yabo. So ngizithathela u-capital.com bese ngiyaku-launch chart, bese ngiyayilauncha i-chart yami. Uma sengiyilaunchile, then sengingene manje kuphi? Kwa trading view. Manje sengingakwazi uku-analyze, ngenze yonke into engifuna ukuyenza. Ngithi yabo, nali chart lami selikhona, and then ngapha, okay, ngapha ama-instruments wami la, yabona la mangithinta la, ama-instruments wami lawa engiwasebenzisela ini for ama-analysis, anything mangifuna ama-triangles, ama-arrows and all that, ngikufaka khona la. Mangifuna abo-Fibonacci ngingena khona la. Kuningi. So na uzobona njengoba uqhubeka uanalyze ukuthi mapi amathuluzi owadingayo. Mangifuna ukushintsha isikhathi ngishintsha khona la, or i-time frame, yabo. Amakhandlela kuningi nje ungakwazi ukubona uma usungenile la kule app. Nanka ama-indicators wami la phezulu. Kungenzeka ke ukuthi
ama screen wethu angafani ngenzeka ama screen wethu angafani. Why? Because amafoni esiwasebenzisayo awafani nama layout amafoni wethu awafani, uyabo lonto leyo. So mangabe ufuna ukutshintsha isikhathi mhlambe you are not in South Africa, khona phela abantu abafunda eclassini lami abangekho lapha eMzansi, so ufuna ukushintsha isikhathi ufake isikhathi sala ukhona, then uyakwazi ukuthi ushintshe ufake isikhathi sala ukhona ukuze amakhandlela ahambisane nesikhathi sala ukhona, yabona lonto leyo. Then lana i-alert lana kwa trading view ngicela ukuthi uyenze kuphi kwa XM, ngizofaka ivideo ekubonisa ukuthi i-alert uyenza kanjani. I-replay kumele ukuthi ube usubscribeile la kwa trading view une package yakhona, then uzokwazi ukuthola access ukuthi ukwazi ukwenza ama replay. So into esingakwazi kuyenza la is to analyze bese sisebenzisa ke neleduzana nama indicators. So monga subscribanga lana ungenayo package, you can only use ama indicators out 2 for free of charge. Kodwa uma ngabe ufuna ama indicators are more than 2 kumele ube subscriber, ube une package yakhona okwazi ukuyibhadalela. Ithi ngikubonisa ukuthi ngisho kanjani mangithi kumele ube ne package. Asiye kuma indicators, ngizofaka mhlambe ama indicators uzoyipressa ka 3 because angithi lena it's a free version, ngizoyipressa 1 2 3, yabo isiyangivezela ukuthi no, you've exceeded in maximum yama packages wakho. So kumele ukuthi ube wenze njani, uya upgrade noma uthatha ipackage ekhona. So when you click nje la ku upgrade, mangabe ufuna ukuthola ipackage okhokhelwayo, then you will follow the instructions.